impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo benshi. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka ikomerekeyemo batatu bahaburiye ubuzima. Iyi mpanuka ibereye nk'ahazwi Kabuga. Kabuga ngira ngo abantu benshi murahazi, ni mu karere ka Gasabo. Iyi mpanuka ibaye kuri iki gicamunsi, irijije abanyarwanda benshi cyane. Ubwo ambirasi zahageraga zije gutabara, zasanze babiri bamaze gushiramo umwuka, abandi nibwo bashyirwaga muri ambirasi kugira ngo bitabweho, kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Ibi ngibi byatumye benshi bashungamiriza bava mu kazi kabo, ibinyabiziga biraparika, abamotari baraparika. Ese uri kwibaza izi modoka zagonganye ni izihe? Imodoka yagonganye n'iyindi ni iyihe? Ndaza kubabwira imodoka zagonganye n'uburyo ki byagenze kugira ngo zigongane. Gusa itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bino polisi yabitangaje kuri uno munsi, kuri iki gicamunsi, ititangiza gahunda yagerayo amahoro, ubwo yegeranyirije hamwe abashoferi n'abamotari, ikabakangurira kongera gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Akenshi polisi ivuga yuko abamotari aribo bakunze kugaragaraho impanuka bitewe n'uko bagenda biseseka mu binyabiziga. Hano ku Muhima, umupolisi yigize gufata umumotari arimo akwepa, ubwo umumotari yari afite koterevasiyo zingana n'ibihumbi 900 muri moto yiwe. Mu kugenda kwepa aca munsi y'imodoka, agenda akwepa polisi, arangije ahita agwa mu modoka, ahita akora impanuka bitunguranye. Bino rero polisi yabishyizeho akadomo, ivuga yuko umuntu wese utarishyura koterevasiyo afitemo, polisi yahise bivugira ku ruhame no ku karubanda. Umuntu wese ufite koterevasiyo atarayishyura, ikaba yaragiye rotari, ikabirenze imwe, ikabirenze ebyiri, ikabirenze eshatu, akaba abereyemo igihugu amafaranga angana n'ibihumbi 500, akaba afite moto itagura n'ibihumbi 500, iyi moto izajya ifatwa ijyanwe mu bizibiti. Ku bijyanye n'imodoka, umuntu uzajya ugeramo amadeni angana na miliyoni atarishyura, iyi modoka izajya ifatwa ijyanwe ku bizibiti, bayirekure ari uko yarangije kwishyura amafaranga ibereyemo umwenda igihugu. Bino niwanga kwishyura baguhereza igihe, icyo gihe iyo kigeze utarishyura, imodoka yabayiteza cyamunara, moto yabayiteza cyamunara, kugira ngo ya mafaranga ubereyemo umwenda igihugu ajye mu kigega cya leta. Ibi ngibi byatumye rero polisi ihita ishyira itangazo hanze ryihutirwa. Umuntu wese urimo ideni agomba kuryishyura vuba na bwangu, kubera ko nabo ntago baryamye, kandi akenshi bakunze kubishyuza. Ngira ngo imodoka za polisi mujya muzibona zishyuza mu muhanda, bifitemo amakoterevasiyo yagiye rotari, bakaguhagarika ukishyura ukabona gukomeza. Bino rero polisi irabikomeje, ikomeza kuvuga ngo tugereyo amahoro. Ndavuga abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru, twese tugereyo amahoro. Iri tangazo polisi irisohoye mu kanya. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda rwatangaje itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Murangire Thierry, umuvugizi wa RIB mukuru, asobanura yuko umuntu wese uzakora icyaha n'igisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha bitaraba, rinahane abakoze ibyaha. Murangire Thierry yongera kwibutsa abantu bakoresha inkoranyambaga, ndavuga social media, bakunze guharabika bagenzi babo ko agiye kubahagurukira kandi akabakubita akanyafu, aho abenshi mu basitari bagiye bafungwa bazira iminwa yabo. Harimo abantu benshi natari buze kuvugira hano, ariko bakenya ndaza kubavuga. Harimo Jihad wafunzwe bitewe n'umunwa wiwe, harimo n'abariya bakwirakwije amashusho ya mpano banayavugiraho amagambo atari meza, bano barahanwe. Buri kantu na buri nguni buri kantu yarahanwe bitewe nawe n'ibyo yari yakoze. Asobanura yuko abasitari benshi bakunze kujya muri gereza bitewe n'imyitwarire yabo itari myiza, ariko Murangire Thierry avuga yuko ibi ngibi bagomba kubikosora. Abantu bakoresha social media, inkoranyambaga, bakazikoresha neza, kubera ko nuzakoresha inkoranyambaga nabi, buriya muri views ugira haba harimo views imwe ya leta, kubera ko yukoze ikosa ako kanya bahita bagutambikana. Nawe nimba usanzwe ukora amakuru documentary kuri social media, irinde kuvuga amagambo akomeretsa, irinde guharabika abaturage, irinde guharabika igihugu cyawe, irinde kuvuga nabi mugenzi wawe, uvuge neza mugenzi wawe, ikiriho ukivuge, ariko
ugerageze nturenge imirongo. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka duhere ku itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje yuko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bityo rero polisi y'u Rwanda yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo iganiriza abamotari n'abashoferi, ikabakangurira ko ikabibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Cyane cyane bagaragaza yuko buriya abamotari nibo bantu ba mbere bakunze gukora impanuka bitewe n'imyitwarire yabo mu mihanda, ubwo bagenda bajarajara hagati y'ibinyabiziga ugasanga baragonze, baragonganye, ibintu bibaye intambara. Bityo rero polisi yavuze yuko umuntu utwara abantu n'ibintu mu modoka, ndavuga imodoka zijya mu ntara zitandukanye, kujya batwara imodoka batanyoye ibisindisha, bino bizatuma bagerayo amahoro. Bavuga yuko n'abazabikora bazatabwe muri yombi, ubwo bivuze ngo abaturage bazatange amakuru, ababikora batabwe muri yombi. Reka rero amakuru yacu tuyerekeze ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Murangire Thierry, umuvugizi wa RIB mukuru, avuga yuko uzakora icyaha gisa nacyo azatabwa muri yombi. Ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho. Cyane cyane abantu bakunze gukoresha social media, inkoranyambaga, yongeye kubagarukaho avuga yuko umuntu wese uzakoresha inkoranyambaga bihabanye n'amategeko azahanwa, aho benshi bahanwe kubera amagambo yabo, amatiku, amagambo mabi, amashusho y'urukozasoni bakwirakwiza ku nkoranyambaga. Bamwe barahanwe, harimo abasitari benshi bagiye bafungwa, ngira ngo namwe murabazi, ntabwo ndi bwirirwe mbageraho cyangwa mbavugaho. Tunakubita tunabangura, amakuru yacu tuyahagarikira hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru every day every time. Ngira ngo ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Thank you so much. Nitwa Kidasamura, urw'inko rugutobakora rugakoma.